Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kakenhu ni lekai jong ka Rngiew FT kalayo ban Khur ya kanam Lahduh ha ka Lympung ya lekai football ya Kaba latip kom ka open to all knockout football tournament arhajar arpusan ya Kaba lapelong da ka Nnsscc Sports Social and Cultural Club. Kadai ka nam job bat ka nam Lahduh jong ka Rngiew kadai hadin baklala ban pelim no da argol la not ya ka minjur lang FT haka jing lekai final Pisa kabalalong haka si tho ding jong ka tayo Hima dan Nnsscc. Haka tiga sngi ka kenhuan lekai jong ka Rngiew kum ka Lahduh kalayo ban Khur ya ka song Pisa ka basan laktingka haringkat ka trofi kat ba ka minjur lang kabalamat no ya ka nam rem kalayo ka song Pisa ka balai laktingka ringkat ka trofi haka ba UMLA ka Nnsscc uba Gabriel walang ulayo bansa meki khusnam kum ukongsan. Haka ni kasngi ya ka nam man of the match layo ban Khur da u Alanson Karmau na ka Rngiew FC. Haka ni kasngi na lor ukongsan layadan lang ru usordar kasnong Nnsscc uba Australi Rashir ubalong ru UMDC ka Motion Road u president ka NDSA uba BS Karlor kinongkit kam ka Nnsscc Sports Social and Cultural Club kiriyo rang ba bat kiway. Ito nung mayroong highway. Sama sekarang lima. Kaya dia mana apa pergi? Kan tentu siya wala. Kabang kayo hanya plati. Asisten yang web yang di baba bang ni rumah sepo manan. Ni rumah sepo manan. Katay kabang ICCI bang Kumahay ya kejinya lekai. Nama tidak siu kat cispa tingkah be. Kamdai ke ba kamkai ke cispa mo. Kalau kita untuk kena bagi jawab benda. Nanda pensayasnya ya kini kikerten jogi playoff. Bapaya ka Jesse kita Rangsau, Sansau, Mujak kita Royong kita nato ka Rngiew. Bro dia semua kan? Nah, studium baik. Room banyak studium. No. Ni kesel, ni bak ni kesel. Dua ni tu kesel. Tak ada sendiri bayung. Jika makor ni betul lah.
Oi. Di nomor pun Rngiew ang na ibahan stadium mo. Marung. Okay lang ang stadium. Yang head coach. Siapa yang ini baru tahu itu? Ya official. Nomor di player juga Rngiew. Trofi ke cash prize ke pemilihannya bandra tanah tiga ringkat kemudian jauh utama Maharaja Afghanistan kepada Koft football tournament. Season kemudian Kalau ada siapa kalau kalau ke ijon kam, maka kadai kemadam kawajan nagayo. Bagumba kipai isu kena korban pitkai hamni, hai jaga bajnai. Kadai kai musim pada ngaruh begini teristong dan kopi, yang selesai kalau biang YouTube lista, nakontan, bakumno bertambah ya kadai kemadam ini. Hoi, nanda, nagalian kesorga. Kaski kau shimnistar lawan ini, ulah pular banai shipong klub. Nak bentak artificial tap berkabin stadium hangni apa orang stoi. Badminton, kila lektau ya boleh kerjakan hang ti apa bolam dek. Hak apa kasih bolam dek dah kerja gulung musim kalau ai praegar kerjakan. Nak bentak bersinai kan mini stadium berkaju kopor banyo ya katrak dan event jogi athletics. Kajing hujan ke sorkar kalau mendai tempat air tak kamaran football artificial. Hari bermula aku ini jingin dekai hari aku district kejomi. Kita kalau pun kami lagi, bagi wei Olympic game, nak untuk nomor kampun bahas isu, ya kali Nnsscc kejomi. Kalau kemudian kam, nak kalian juga Nnsscc kita terang berangut bagi ikan serta. Bagi kata lu inang yatri, bagi yang berangkat bagi Nnsscc berkumpul bagi ikan serta. Pandang ni cepat ginang yatri, berangkat ke jingit ke jopi, paiba ni ke Nnsscc. Bakungo ginang pembahaya ke Nnsscc berangkat ke jingit perilang. Para miskem, bangin salah beliau hagi ni Islam di Banuan.